Ja dok sam sad ovdje u prirodi ovako lijepo da iskoristim, da ne kažete da samo snimam u autu. Imam jedan video koji sam našao, ne dva zapravo, dva videa koji sam našao, pa stara su taka 3-4 godine od jedne osobe koja je meni jako draga. Riječ je o našoj čuvenoj Nani Fati, koju ja naprosto volim. Ja svoju Nanu nisam upamtio od oca Rahmetli, i Nanu Rahmetli, nisam upamtio jer ona je umrla malo prije su ca rod. Mamina isto umrla. Tako da, ostala je meni moja draga Nana Fata, to je Nana moja lijepa, krasna, koju ja volim stvarno, ko da je moja, znači, žena je bomba. Vi ćete, ja ću vam stavit ću video, dva videa, znači to je bio video kad sam sad tek o Persu. I naravno, nakon ove operacije mog dolaska u Bosnu, ja sam o Persu ovdje u Oberstdorfu. Ljudi su me iskrpili jako dobro, sad svaka im čast, malo klepeće ovo koljeno. Evo ga. Puca. Ima dio plastike i dva titanijumska šarafa. To je sve moj lijepi sport dao. Tako da bježite od tih kickboksova, MMA-ova i koji kakvi glupost, manite se. Naravno ste super talenat, pa vam predviđaju budućnost, da okej, ali tako nazor ništa. Inače ćete završiti ovako koji ja, poluplastično koljeno. Uglavnom, ja kad sam se opersuo, ja sam otišao za Bosnu, uradio sam pregled ovdje, razgovarao sa šefama, pustili su me, jel? Tad sam otišao dole i prvo šta sam uradio je bilo da odem obići na Fatu s Imranom, s mojim šurom. Prvo. Naravno, otišli smo i pogledajte šta slijedi. Ja, znaš. Ko si ti? Ja pa nešto. Ma nema veze, hajde. Nema veze, kada je došlo? Gvijar. Ej, mora, ko je? Jesi, Nano. Ovo je fino, bravo. Pogledaj moj Nano. Nana ko mlada. Ja. Bola, tomu nema mjesto, nijedva i ti ide. Selam, alik, Nano. Kako si ti? Dobro sam, Allah šikr. Mašala. Kako ti si nešto hramlješ, moj si? Ja da veram. Znam. Moram ti ovo reći. Znači, ne bi te ja ni nazvao, nego morao sam ovu temu pokrenuti zato što je Nana rekla treba se pričom rješavati, razumiješ me? Ja rekao, tako si ti svojim kćerima i ona je rekla, jes, tako sam. Ja. Znači, nisi nikad je tu? Nisam Boga mi. Hajro! Da znam nikad. Ja Nani vjerujem. Nijedno nisam išibala. Nijednom. Salko je on, kad se naljuti, jedno da je stigao vođe onom klupom, usmrtio bi je. Kad je našao neđe nake cigare, šta ja znam. A ja nisam nijedno. Vjerani, kad nije Salko, mogu izbiti iz glave, hajr cigar, gdje će onda Rams? Ćao, ne. Ti Đurđi se u Budicu, Hajde mama, hajde alat Maric. Šta ono kaže? A jebe mi matera. Jebe mi ja njoj, ona ne mere što neće nešto ispitivati, Dobro si, vala. Dobro si rekao. Ja. Šta ima raspitivati? Nisam nijedno, jesam me ono kad je bio bolestan, onda jesam imala problema, a nikad napita i 3 sata hura bi siđela na onom krevetu dedovu, kad ja dođu otvori vrata, ona stresli.
I da ću ih šibat. Kako ću ih šibat, ostavljam i ko sirotinju pokuću da ključaju. To me jara. Pa ja, pa tako je. A jest. Čuj. Oj, bro. Kako bi sad ti zatvorio svoje u sobu, kad sam dočerala konje, bili dole u Iglečinu žitu. Ja. Ostao Meho i Hata vođe. Ja dođe, nema ni jednoga. Pred kuću nema, oko kuće nema niđe. Nisi načet tako gleda. Kad oni isjeli se gori, a bilo žito pred onijem čardakom, hrpa sasuta, nije bilo uređeno da se saspe u hambar. Kad čujem ja nešto zveči, ja uza stepenice, Hata se boji da je ne bi išibala što nas bacaju žito. Pa ozgora. Ja da povirim kad ona me ugleda ozgora, pa pade s ove 4. stepenice, pa doli. Nije bilo vi ormara, razbi glavu, zavlji krv. Lijeva krva, ja moram, onoga moram nositi savana. Pusti. Havarija živa. Ja. Da? Da? Nadam se da ste uživali u tom videu. Izvinite na nekim riječima koje nisu prikladne. Ali šta što je ta originalnost naše Nane Fate. Zašto sam taj video želio na YouTube da stavim, želim da ga maksimalno sačuvam jer to su rijetki snimci od nje. Žena je kuko persala. Drži se kolav. Znači žena je legenda. I eto, šta da vam kažem, lajkajte, komentaršite, dijelite. Pogurajte malo to ovoga Bošnju da i on nešto od ovog YouTube-a zaradi. Kad koje kakve gluposti znate podržavati tamo, mislim nije ovo nešto aman sad, ali kakvih ima, ovo je dobro. Pozdrav od Bošnje, ljubi vas i voli Bošnju.